hi loko ku cinca eka mahelo ya vhiki yo pfumala ntaka. Hi Sonto 3 to 5 hi Dzudzavurongo. na Phumzile Zingoveni, 5 to 6 mpfumawulo wa Shilombe na Ruth Maphosa, 6 to 9 Maningi wa Ntamu uri sisibuka uvangama, 9 to 12 Halathela na Matilda Chauke, 12 to 3 Themba Tectonics uri Jupya, 3 to 6 Ranzo Optimus etimbaleni ta mitlangu, 6 to 7 Tiko Ashietleli, 7 to 10 Themzana Reloaded ukungenisa emfutshelelweni wa ha fambisana na Dokodela Esrom Mathumbu eka Bibele Yini Guys ta mahelo ya vhiki na Amukelo Ngobeni 10 to 1 emisaveni ya swichudeni Campus Connection. hi vumundzuku bya xiyanimoya hi Munghana Lonene FM, makomba ndlela.